Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho burunga herereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 11 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo, aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza. Ni munyemerere ku murongo wa telefoni duhamagaruri mu bice by'ubuseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo atubwire byinshi ku bikomeje kugenda biboneka. Mutama mwaramukanya amahoro y'Imana. Mwaramutse neza muraho neza nshuti muvandimwe. Yego tura mahoro ariko harumbi uti mwebwaho ibintu bikomeje gukara mu butumwa ruzindutse umpa zifashe gute kugeza ubu ngubu Mutama? Ibintu bikomeje kuzamba, ibintu bikomeje gukara ndetse no gukarata. Yego ibintu bikomeje guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi niko biri kugenda bikomerana abaturage batuye mu misozi myinshi itandukanye hano muri Uvira. Yego niko abaturage batuye muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kurira amarira bibaza bati se ibi bintu turabyikuramo gute, turabigenza gute? Mutama ro tugiye kuzinjiramo mu buryo burambuye turebe ibiriko biragenda biboneka. Ndagira ngo tubwire abadukurikiye zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu tugiye kuramvura yubakiyeho, tubabwire rero ibiri kubera mu bice bitandukanye. Turaza kwabwira ibiri kubera mu biri ibi bice, tubabwire ibiri gukorwa na Raila Mutomboke aba n'abazarendo. Turaza kandi kubabwira ibiri gukorwa na Maimai UPRC, Maimai Marayika na Biroze bishambuke ndetse n'abamayimayi bakayakatumba nkuko turi buze kubiramvura. Turaza kandi kwinjira kuri point d'observation mu bihe bice. Turinjira mu misozi itandukanye hano muri Uvira, mu misozi itegamiye ikiyaga cya Tanganyika, twinjiye muri Sud Kivu mu misozi myinshi itandukanye by'umwihariko za Mayamoto, by'umwihariko Kingwengwe. Havesigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amiruriyo Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amiruriyo Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amiruriyo Estate ku bakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amiruriyo Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amiruriyo Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43. Hamwe na Amiruriyo Estate turaheza. Turaza kandi kubabwira technique de contre inspiration iri gukorwa na Fdnb mu bihe bice. Ni mu bice n'ubundi bya Sud Kivu. Turaza kandi mu buryo bwiramvuye kubabwira renseignement militaire aho mu gisagara cya Uvira akomeje gufatirwa bande. Abasirikare bamwe na bamwe by'umwihariko bari gukekwa yuko ari abasirikare b'inasizina rizasalama. Turaza kandi kwinjira ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bice bya Mikenke na Rugezi tubabwire tactique de combat asymétrique turebe uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira opération spéciale enterré hostile jungle montagne et zone frontière by'umwihariko Kavimvira aho byagenze gute. By'umwihariko aho ibintu bikomeje guhindura isura ndetse mu buryo butandukanye, aho nakubwiza kuri ko intwaro zidasanzwe arizo ziri kuzanwa cyane. Turababwira ko kandi nyuma y'amahugurwa akomeye amazi iminsi ari gutangwa atangirwa kuri École de formation des cadres i Bujumbura ahitwa Muramvya ndetse n'ahitwa Camp Mukoni Ngozi, ahitwa École militaire supérieure Bujumbura ahigishirijwe stratégie militaire ndetse na analyse de combat ndetse na centre de entraînement commandement Muzinda muri province
AVIS ya Bubanza ndetse no muri Service Nationale de Renseignement Formation Tactique Spéciale kuri ubu igisirikare cy'u Burundi cyamaze kurungika abasirikare bameze bate? N'abasirikare b'abakomando bamaze iminsi bakora imyitozo itandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko baje gukora ibyananiye bose. Turaza kandi kubabwira département idasanzwe ni département bise département spécial dans un état major général EMG akaba ari operation or planning cyase operational planning yoherejwe kugira ngo itegure kuri igenamigambi ry'intambara ndetse babashe gutanga budget nshya yo kurwana ndetse no kurinda mu gisagara cya Uvira mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe kandi amakuru adasanzwe agaragaza strategie y'intambara mu gisagara. Iyi ni operation bise operation ratissage albanais bikaba bivugwa ko igiye gukorwa mu buryo ntangere. Turaza kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara kuri serire de investigation militaire aho bitangazwa ko bamwe mu basirikare ba Fdnb FARDC batangiye kugenda bakorwa amaperereza bitewe nuko hari amakuru avuga ko hari bamwe bashobora kuba barinjiriwe n'ubwanzi banywa. Ni muze tubane turebere bamwe kandi karite ete pla de infiltration turebe pla topographique ndetse na croisée tactique turebe uko bihagaze. Mutama tuyaherehe aya makuru tuyahere mu misozi itandukanye ya hano muri Sud Kivu. Yego muri Sud Kivu byifashe gute kugeza amagingo aya? Mu misozi ya Sud Kivu ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikomera uko umunsi ugenda uzahaza undi. Yego igisirikare cy'u Burundi gikomeje kwataka mu buryo budasanzwe bwiganjemo tactique aho bashaka gufata ibice strategique. Yego ahangaha ndagira ngo mubwize ukuri ko ibintu byakomeye cyane. Yego ibintu byakomeye cyane kugeza naho igisirikare cy'u Burundi kiri gushaka gufata imisozi yahariya muri za Minembwe by'umwihariko aho bari gushaka kugaba ibitero muri ya misozi yahitwa Kitopo. Yego ibi byatangiye ku munsi w'ejo aho bagerageje gusheringa muri ya misozi iri hafi na Kapanga ndetse n'ahitwa Rwerera. Yego ariko benshi baribaza bati se iriya misozi ya Kitopo bayigezemo bate ko byatangaje ndetse kandi bikayobera abantu benshi. Yego ni nyuma y'uko byongeye kugaragara abasirikare b'Abarundi n'abasirikare b'intebe zasaranzwe birukanka iriya misozi yegereye Binanga. Yego barwana mu buryo budasanzwe kandi mu buryo budasubirwaho bivuga yuko uyu mutwe wa 23 wabonye nukomeza guhatana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abo basirikare bafatanyije ku mirongo imbere ku rugamba bashobora kubaburira ubuzima. Yego bahitamo kwikuriramo akarenge kabo bamwe bisanga bari muri iriya misozi yahitwa za Ngomeyano. Yego abandi bajya muri misozi twisekwa bivuga yuko agace kitwa Kitopo binashoboka cyane ko Abarundi barimo. Yego byaratangiye wenda guhindura uko byakorwaga kuko si ubwa mbere bimbwiye ibyo ngibyo ryari kugeza ubu. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu uburyo bikorwamo twageragezaga kubona sharing ziri gukorwa n'indege z'Abarundi. Yego ariko bivuga yuko ari iz'abacancuro nubwo kenshi twebwe tuvuga ngo ni iz'Abarundi nuko ziba zatutse mu gihugu cy'u Burundi ntitwamenya ngo ni Abarundi bazikoresha cyangwa ni abacancuro. Yego ubu rero umwihariko hari ahubwo nuko Abarundi batangiye kwataka muri ino misozi bakoresheje advance. Yego mu buryo butandukanye n'ubwo babikoragamo. Yego ibi rero ni ibiri kwa mbere yuko n'ubundi uri buze kutubwira n'andi makuru akomakomeye ibiriko biragenda byibonekeza mu gihe amakuru ari kugaragaza ko bwa mbere M23 yatumiwe muri Loni. Ubwo turagaruka n'ubundi tujyana ku zindi aksi tureba ibiriko biragenda byibonekeza bijyanye n'umutekano. Umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo kuwa kabiri ku igenekerezo ry'ikenda kwezi kw'ikenda 2025 witabiriye inama 60 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Nubwo bwa mbere uyu mutwe usanzwe warafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye wari witabiriye iki gikorwa. Muri iyi nama yabereye i Geneve mu Busuwisi, intumwa za M23 zari ziyobowe na Maître Shyaka Jean Paul
umujyanama mu biro by'ubuhuzabikorwa bw'uyu mutwe. Muri iyo nama yarimo intumwa z'ibihugu bitandukanye birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. AFC yahawe amahirwe yo kwisobanura ku birego bikubiye muri raporo zitandukanye z'umuryango w'abibumbye zishinja uyu mutwe gukorera muri Kivu zombi ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu. Ni raporo uyu mutwe wateye utwatsi ugaragaza ko zikubiyemo ibinyoma gusa. Metere Shyaka by'umwihariko yabwiye televiziyo Reconnaissance ko abakoze zira raporo nta kindi bari bagamije kitari ugusiga isura mbi mu muryango wacu. Ibyo yagaragaje ko ari ibidasanzwe. Kimwe mu byaha raporo za Loni zishinja M23 ni ubwicanyi uriya muryango uvuga ko bwakorewe abahinzi b'abahutu barenga 300 muri teritwari ya Rucuru mu kwezi kwa Nyakanga k'uyu mwaka turimo wa 2025. Metre Shyaka yavuze ko biriya bwicanyi bwavuze ko ari ibinyoma ndetse ubwo bwicanyi butigeze bubaho. Ati urugero, iyo bavuze ko hishwe abantu 319 cyangwa 320 muri parike ya Virunga n'ibihimbano by'ukuri bikomoka mu muryango witwa ko ari uburenganzira bwa muntu, ariko mu by'ukuri biragaragara ko ari umuryango w'abahezanguni ugaburira FDLR. Berekanye ko biriya byabaye bigamije gusiga icyasha umuryango wacu. Loni yatumiye AFC M23 nyuma y'ibihugu nka Katari bizatumiye uyu mutwe idoha muri Katari, aho umaze igihe uganira na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Mu ndwi iheze Thabo Mbeki wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo nawe yatumiye uriya mutwe mu biganiro n'abanyekongo batandukanye byari bigamije gushakira amahoro igihugu cyabo. Abakurikiranira ibya hafi biri kuba bemeza ko kuba AFC ikomeje gutumirwa mu mahanga bisobanura ko umuryango mpuzamahanga wamaze kugenda wumva impamvu urwana bitandukanye. No mu myaka yashize ubwo leta ya Kinshasa yagendaga iwita umutwe w'iterabwoba. Ngayo nguko rero Mutama, kuri ubu M23 yamaze kwinjira mwabiriya bice. Mutama uratwumva? Yego ndakumva neza. Ndagira ngo ukomeze utubwira ku zindi axe uko bizifashe nyuma yo kumva ko izasarambwe zatangiye gutumizwa mu biganiro. Uvango mu bindi bice bitandukanye biri kumvikanamo igikomeye kandi gikomeje kugenda bigorana. Yego. Ni ibice bigizwe n'imisozi yegereye ahitwa Isange ndetse n'Iremera bivugwa yuko havumbuwe icyitwa Wazalendo. Yego. N'abasirikare bivuga yuko ari Wazalendo ngo basanzwe mu gace ka hariya muri Isange ndetse na Remera. Yego. Bigomoroye ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Bakajya kwibera muri biriya bice, ariko bivuga yuko hari umuntu ku ruhande uri hagati muri FRDC. Yego. ngo bufitemo uruhare wari uri gupanga gukora umutwe wihariye akoresheje bano Wazalendo nk'uko amakuru ari kuvugwa. Aba basirikare basanzwe muri bice bya Remera. Yego. Abandi bagasanga Sanje. Biravuga yuko rwose aba bose bateguraga umugambi ukomeye cyane, ariko nyuma yuko bivuze yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimenye ano makuru. Yego. Cyohereje bamwe mu basirikare bacyo b'abahibu special force babazana cyunamo amaguru, babatwaye amaguru areba hejuru. Yego. Bajya kubazwa ibyo bateguraga. Yego. Yego, kugeza ubu mu rugezi byifashe gute amakuru muri kwakira? Wambwiye uti hari koherezwa y'abasoda benshi, kugeza ubu update zari niziye Mutama? Mu rugezi ikiri kugaragara ni abasirikare benshi bari koherezwa kandi biteguye guhangana ndetse no guhatana mu rwego rudasubirwaho. Yego. Iyi ni rugezi ishakishwa n'abasirikare ba FARDC, ni rugezi ishakishwa n'abasirikare b'Abarundi nyuma y'uko n'ubundi iyi misozi igaragaye nk'imisozi strategique. Yego. Kuri tactics nyinshi ziri gukoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi bari kubona yuko iyi misozi baramutse batayikuyemo byabana ikibazo. Yego. Mu yandi makuru dufite nuko mu mikenke n'ubundi Fdnb ndetse na FDLR bahagabye igitero, aho bivugwa ko bishobora kuba bitabagendekeye neza. Uranyemerera nabyo tubigarucyo mbere yuko uri butujyane n'ahandi tukareba biriko biragenda byibonekeza.
ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zikaba rero bivuga ko zahuye n'akaga gakomeye mu gitero zagabye ku banyamurenge ku birindiro by'ingabo za AFC MRDP twirwaneho mu mikenke. Ihuriro rikaba ryakoze ibitero mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo ry'icumi nk'uko amakuru aturuka mu mikenke muri segiteri ya Intobwe muri teritwari ya Mwenga bivuga. Mu kugaba ibi bitero uruhande rwa leta rwateye ruturutse ahitwa Bukunji bikaba rero ari mu nzira yerekera ahitwa Rwerera werekeza ahitwa Kigazura. Abaherereye muri ibyo bice babwitangazamakuru ko twirwana nayo mu makuru ya 3 bahise batangira kwirwanaho maze birangira bavugutiye umuti abo bari bahanganye. Ati uruhande rwa leta rwamaze kweguka rurahunga twirwanaho na M23 bakubise cyane kandi babambuye n'ibikoresho birimo imbunda n'amasasu menshi. Aya makuru akomeza avuga ko uruhande rwa leta rwateye rugizwe n'ingabo z'u Burundi, za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Ibitero bikaba bikozwe mu gihe mu mikenke twirwaneho hagenzura kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Akaba rero yari yerekwa kwakira abandi basirikare benshi baturutse mu bindi bice baje kubafasha. Biravugwa ko rero bari baje rero bagaba ibitero ariko badafite amakuru neza ku barwanyi bari muri ibi bice, ibizatumye urugamba rubagora. Bumwe mu buhamya bwatanzwe n'abaturage bari mwabira bice bwagiraga buti Bukunji hafi y'umuhana habonetse imirambo y'abazarendo 7 ndetse umanutse hepfo uja ahitwa Kwika hari abandi 3 bahagaragaye. Ubundi buhamya buvuga ko hagaragaye ibipoyo byinshi byikorewe birimo rero bamwe bakomeretse bari kugenda bahungishwa nkuko amakuru atugeraho, ariko arabisigura akaba yaravuga ko kuri umutekano uri gucungerwa ku giti gire ntangere. Mutama wakomeza tubwira n'ibindi. ndetse kandi biri kumvikana cyane ni mu duce tugizwe n'imisozi itegamiye Uvira ndetse kandi n'imisozi itegamiye yahitwa muri Kivu y'Amajyepfo. Yego, n'ubu biri kuvugwa kandi ngo igisirikare cy'u Burundi biri kwemezwa yuko cyamaze kuzana abasirikare bandi badasanzwe, ariko cyane mu basirikare bazanwe higanjemo abacancu bafatanyije ku mirongo njyarugamba. Yego, abasirikare bazanwe muri la misozi ya Kiriba ndetse kandi bikavugwa yuko imisozi ya Nyunzu. yego, n'abasirikare bazanwe muri la misozi ya Rubaho na Kabongo, ahangana muri hafi ya misozi ya za Kamina. yego, aho biri kuvugwa yuko muri la misozi impamvu bakomeje kugenda batangatanga cyangwa batatanya abasirikare bavuga bati mwebwe mujye abandi muva mugende gutya. yego, nuko ngo uyu mutwe na tactique uri gukoresha ku buke bwawo. yego, bafite intego ikomeye cyane yo kugaba ibitero mu misozi yose abasirikare b'Abarundi bari guturukamo kugira ngo babace intege. yego, niyo mpamvu wumva ndetse kandi bivugwa yuko abasirikare bari muri la misozi yegereye ahitwa za Karemi hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. yego, babatambikishije bakaberekeza ahitwa za Kasongo na Nyangwe. yego, bikavugwa yuko rero kandi n'ibikomeje kugenda bivugwa ko hari n'undi musada w'abasirikare b'Abarundi benshi cyane bagiye kuva mu gihugu cy'u Burundi hari hafi ibice bya za Rumonge. yego, bakazanwa hariya hafi y'imisozi yegereye za Mwenga mu byerekezo bigana za Karima. Birumvikana yuko bari kwegera Bukavu. yego. Iyi ntambara ndakubwiriza ukuri ko igiye gukomera cyane mu gihe gitoya bwana munyamakuru, mu gihe twiteguye yuko nibuzahagarara. Yego, reka dukomeze n'aya makuru arandi makuru mashya nayo atugezeho. Avuga ko uwitwa Makayambe Mishemberora uwo byavugaga ko yapfuye nyuma yuko ashimuswe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku cyumweru yagarutse iwe mu mikenke ari muzima. Ibiro nabyo bikaba byatunguranye ntitwabura kutabigarukaho. Amakuru ahari aravuga ko ku mugoroba wo kuwa mbere ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda nibwo uyu Makayambe yashimuswe n'abasirikare ba FRDC. Icyo gihe byavuzwe ko yashimuse bamujyana uruhande rwa Poezero ahari ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo, iz'u Burundi ndetse n'abazarendo. Bikavuga ko rero azira gushyigikira umutwe wa twirwanaho na M23 wabirwanya ubutegetsi bw'i Kinshasa.
nyuma yabwo kandi haje andi makuru avuga ko hatoraguwe umurambo we kandi ko wasanzwe mu bice byo muri Poezero ndetse kugaragaza ko wishwe arashwe. Hejuru y'ibyo ku mugoroba wo kuwa gatatu igenekerezo ry'icumi 2025 uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko yagarutsiwe mu Mikenke ari muzima, aho yanabwiye umuryango we ko yafunzwe n'ingabo z'iki gihugu kandi ko zari zimufungiye kuri Poezero. Uwatanze amakuru yagize ati Makayambe nyuma yaho yamaze iminsi 3 yaburiwe irengero yagarutse ariwe mu rugo. Yavuze ko yarezwe na chef de secteur wa Intobwe Erwano Zidane kandi ko amuziza ibijyanye na politike. Uyu mugabo Makayambe bivugwa ko aya makuru yahoze yungirije Jonjwe wayoboye zone Minembwe mu mwaka wa 1998 mu mwaka 2 kugeza mu mwaka wa 2002 aho yari zone yari yarashyizweho n'umutwe wa RCD warwanyaga ubutegetsi bwa President Joseph Kabila wayoboraga iki gihugu mu myaka irenga 18. Makayambe kandi yigeze kuyoboraho secteur ya Intobwe mu myaka ishize. Bivugwa ko hari n'indi mirimo itandukanye yagiye akora yaba muri secteur ya Intobwe ndetse no muri territoire ya Mwenga. Akaba rero kuri ubu bivugwa ko yongeye kugaruka mu muryango we ari amahoro. Mutama watujyana ni wari kare naho ukaduha update z'ibiriko birabera mwabiri yabice. Wari kare rero nta kindi kiri kuvugwa isantre ya Pinga. Yego. Uravuga yuko umutwe w'intare zasarambwe waba wamaze kwinjira mu buryo bw'ibanga rikomeye. Yego. Icyitwa ama operasiyo yo kumenya ayo makuru koko niba ariyo koko nyirizina. Iyi operasiyo yahawe abasirikare b'Abarundi nyuma y'uko bahawe inzego z'ubutasi za gisirikare hano muri operasiyo ziri kubera mu bice byinshi bitandukanye kuzikontorora. Yego. Kuvuga rero yuko aya makuru ari kuyakurikirana neza koko niba isantre ya Pinga yamaze kugerwamo n'uyu mutwe. Yego. Ikavuga yuko rwose iyi santre n'ibindi bice bitangatanze bishobora kuba imirwano ikomeye cyane. Yego. Bijyana nuko n'ubundi uyu mutwe wamaze gushyitsa abasirikare benshi cyane muri biriya bice byegereye hafi neza n'ubundi ku muhanda RP 1117. Yego. Uva Ikarembe werekeza Marimo ugana Peti na Burayi birumvikana yuko ari mu cyerekezo kigana ahitwa Pinga. Yego. Navuga yuko ari icyemezo uyu mutwe ufashe nyuma yo kubona yuko kugabwaho ibitero segonda ku segonda ndetse kandi bibanda mu birindiro byabo by'umwihariko ari hafi ya Zaikobo n'ahandi hatandukanye. Yego. Bakavuga bati dukomeza kuryama ibi bintu ntabwo biri buze gushoboka. Niyo mpamvu iri kuvuga yuko rero hari abasirikare bagiye biyambara imyenda ya gisivile bamaze gusesekara mu santre ya Pinga. Muri mission bafite mwaba mwayimenye? Mission bafite niyo gufata ibice byose by'ingenzi biri strategique FDC gucishamo intwaro. Ibintu byabereye muri iriya misozi n'ubundi yegereye ikiyaga cya Tanganyika nyuma y'uko Wazalendo bashakaga gufunga umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Ni mu gihe Wazalendo bashakaga no gufunga ibice bigize inkombe Tanganyika Abarundi batishamo imisaka. Yego. Ibi bice rero ni bice nka Katongo, Karungwe ndetse n'imisozi y'ahitwa Gomba. Yego. Bamwe mu Wazalendo leta y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'abo mu basirikare bakomeye ba FARDC bahaye ibwiriza abasirikare b'Abarundi bababwira ati turabona ari mwebwe mushoboye. Yego. Muduhanire izo nkozi z'ibibi ziri gushukwa n'abanzi b'igihugu cyacu. Yego. Muduhanire izo nkozi z'ibibi ziri gushukwa n'abanzi b'igisirikare cyacu. Yego. Bamwe barabafata barabafunga bafungiye mu mazu ari hafi n'ibice byegereza Kirungu. Hari ikizu gishaje bafashe barundamo Abazalendo barenga 102. Yego. Abandi rero bateza imyivumbagatanyo ikomeye hariya mu gace ka Kibondwe barwana bikomeye n'abasirikare b'Abarundi. Yego. Ariko kubw'amahirwe nyuma y'uko Abazalendo babonye ko guhangana n'igisirikare cy'u Burundi bitaborohera. Yego. Abazalendo bahise bareka ibikorwa by'imirwano, abenshi muri bo bashyira intwaro hasi bamanika amaboko. Yego. Abemeye gukubitwa ikinyafu bubitsinda bakubitwa ikinyafu n'abasirikare b'Abarundi. Yego. Abemeye yuko batongera kugaragara mu bikorwa by'urugomo barabyemera, ariko ndakubwiza ukuri ko
bwana munyamakuru imisozi ya Uvira iri kuhagaragara ngiye ntabwo nigeze mbibona. naho ibijyanye no kuba bakumiriza sarangwe byo byaba byamaze guhagarara bakaba bahugiyemo ubwabo mu gusubira nabo. Ni ukuvuga ngo ntabwo bwana munyamakuru wajya guhangana n'umwanzi nawe ubwawe utabanje kwirebaho cyangwa se ngo ucunge umutekano wawe. Yego. Ntabwo wajya gucunga umutekano w'abandi nawe utawufite. Yego. Ni ukuvuga ngo igihari ni uko babanje gushakisha uburyo kintu ukuvuga ngo abazarembe nyuma y'uko babahannye babihanije abasirikare b'Abarundi babona yuko hari ikintu cyahindutse bari bafite ku mirongo mbere ku rugamba abazarembe bemeye ko abasirikare b'Abarundi byo bategeka bari bubikore bitandukanye n'ibikorwa by'ubwendekirime bari barimo baragaragazwa ariko bitavuze yuko mu misozi ya Mwange. Yego. Misozi ya Kavingi n'ubundi hari ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo naho hazanwa abasirikare benshi bazanye abasirikare benshi b'igisirikare cya Fdnb bagiye guhangana n'intare za Sarambwe. Yego. Bivugwa yuko abasirikare bazanwe muri bino bice. Yego. Ikubitiro aribo bagiye kujya muri iriya mihanda iva Kazingira uzamuka Kawezi Kiriba ujya hitwa ku muhanda wa Kane ugana Runigo birumvikane ko ari kujya mu cyerekezo cyerekeza ahitwa Kavu. Iyo ni operasiyo kandi igiye gukorwa mu gihe gito yongera ngo tutaza no kuza mu makuru mubwira uburyo byagenze habaye nta kintu gihindutse kuko ndewe ibi ni ibintu nakuye hagati mu bantu bari hafi y'igisirikare cy'u Burundi bari kuvuga yuko uyu muhanda. Yego. uza Kazinzira Kawezi Kiriba Runingo ndetse na Sanje Remera bashaka kuwukuramo. Yego. Nubundi duhise tubihuza nubundi n'andi makuru tumaze gukura muri Repubulika Demokarasi ya Kongo uranyemera naho tuyagarucyo mbere yuko turi buze kujya mu bice nubundi biri kuberamo imirwano ikomeye noneho hagati ya FARDC ndetse na niza Sarambwe. Aho rero kuri uyu ari umunsi wa 8 w'imirwano ikomeye ndetse n'imvururu zikomeye mu gisagara cya Uvira. Oro navuga ko iki gisagara cya Uvira nkuko bitubwiye kiri mu bihe bidasanzwe kuko cyugarijwe n'umutekano muke uri guterwa na wazarendo, aho rero bakomeje imyigaragambyo no guhagarika ubuzima busanzwe mu baturage, aho rero kuri ubu bakomeje kuyoboka inzira y'imyigaragambyo. Ku munsi w'ejo nabwo bizari bibi cyane ndetse n'uyu munsi aho imitwe idakozwa no gukorana n'umuyobozi wungirije ushinzwe operation n'iperereza mu karere ka gisirikare General Olivier Gasita bakaba bamushinja kwanga awazarendo n'umubano akaba afitanye n'umubano wa hafi na M23 nkuko babivuga. Ibi ni urugero rworoshye cyane rugaragaza amacakubiri yatangiye kuba yagaragara muri sosiyete ya Kongo ndetse n'imitwe ikorana nayo, nubwo rero ngabo n'imitwe ari abafatanya bikorwa mu kurwanya AFC. Abazarendo bari gukangisha gukomeza imyigaragambyo niba ibyo basabye byo kwirukana General Gasita bitari bwubahirizwe. Ibintu muri Uvira ntibyoroshye na gato kuko abazarendo muri uyu mujyi imbere y'imitwe bakaba rero bari kuba bahangana bikomeye nkuko bigaragara. Gusa bamanutse kandi uyu munsi bakaba bashinze ibirindiro hafi y'umujyi wa Uvira. Buri tsinda rya wazarendo rifite umuyobozi waryo ryumvikanye ndetse bamwe bashinze umutwe ukora nk'igipolisi nkuko nawe wari wabitubwiye. Mu minsi yashize FARDC yahanganye bikomeye na wazarendo karahava ku buryo nubwo bakorana ariko batumvira amabwiriza avuye hejuru mu buyobozi bwa gisirikare. Ibintu ntabwo byoroshye kuko aba bazarendo bazi imisozi barwaniramo kuko bamaze igihe kinini bari mu mitwe y'abamayimayi n'amatsinda barizwa mu bice bitandukanye bitarangwamo amategeko biba bimeze nkaho byigenga. Buri tsinda ryumvira umuyobozi waryo. Igiteye impungenge nuko ayo mitwe iyobowe n'abayobozi b'amatsinda yitwara gisirikare azwi kandi ateza impagarara muri aka gace. Urugero Rene Itongo wahoze ari umunyamuryango wa FARDC, William Amuriya Kutumba wahoze ayobora umutwe wa CNPCA ndetse uri no mu gihano cya Loni. Hariho kandi John Makaneki Kasimbira umaze igihe kinini mu misozi irebana na Uvira kandi yanga cyane General Olivier Gasita umuyobozi wungirije w'akarere ka 33 ka gisirikare ndetse na Kashumba Nyerere ndetse n'uwitwa Kamama.
mu gihe rero aya matsinda yose ya wazalendo na leta ya Kinshasa yakwanga kuyumvira igisasu mu mujyi wa Uvira, kikaba rero gikomeje kugenda cyitegura ko gishobora kuza kuyibasira. Kindi kugeza ubu biratangazwa ko bamwe mu baturage bafite amikoro bamaze kujya kwiturira i Bujumbura bitewe nuko batizeye ibiri kubera muri uyu mujyi. Mutama wakomeza n'andi makuru. Uratwumva? Yego, wakomeza n'andi makuru Mutama. Nukuvuga ngo mu yandi makuru ahari ngira ngo dusoze, ngira ngo tuve mu misozi ya Sud Kivu tujire muri mwe tujye mu bindi misozi itandukanye iri kuberamo imirwano. Yego. Agace kitwa Tema kari hafi y'umuhanda nakubwiraga route nationale gatanu mu byerekezo bya Kavimvira ujya hitwa Kikuku uzamuka mu byerekezo bya Kingenge. Yego. Kabereyemo imirwano idasanzwe, na gace kabereyemo imirwano idasanzwe aho bivuga yuko umutwe w'izasarambwe. Yego. Hari abasirikare babo bavuye muri iriya misozi y'umurenge bakamanuka hitwa za Tembe ndetse no Kihande. Yego. Ashaka gufata umusozi witwa Runingo ndetse n'ahitwa Tema na Kigwengwe. Yego. Ariko ngo baza gukupitana n'abasirikare ba Fdnb ndetse kandi bivuga yuko harimo na Hibu Special Force ya FARDC. Yego. Ngo babagotera mu nzira rero uyu mutwe birangira n'ubundi bari musura inyuma gatoya witemba muri ya misozi ya Sanje. Yego. Bikaba ari nayo mpamvu ngira ngo iyi nkuru nakubwiye abasirikare bafite kurengwa hafi y'uno muhanda nationale mu byerekezo bigana hafi za Kiribara hafi na Runingo. Yego. Nuko bashaka gukomeza gukurikirana uno mutwe kugira ngo udakira umusaza muri iriya misozi ya za Tembe ndetse na Kihande na Sanje. Yego. Uyu musaza n'ubundi ukaza kugaruka aka gasozi ka Tema kitegeye Kavimvira kakitegera Kawezi ndetse na Kiku Ruta. Yego. Bakaba bahafata noneho ngo bagateza ibibazo bikomeye kwinjira mu mujyi wa Uvira bikaza kuborohera cyane. Yego. Ibi rero byabaye ihurizo rikomeye cyane ku ruhande rw'uyu mutwe w'ineza sarambwe. Yego. Nubwo Uvira iri mu kibaya. Yego. Uyu mutwe ukaba witegeye ibice byose bya Uvira, byaba ari ibice biri mu mujyi rwagati no mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Yego. Ariko biri kuvugwa kandi biremezwa yuko uyu mutwe ku bitero uri gutegura byo gukoresha amahelicopters ndetse na drone z'intambara. Yego. Bitari buze ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abasirikare b'Abarundi n'abafatanyabikorwa babo b'abacancu. Yego. Ngo bubatse ikoranabuhanga ridasanzwe ku buryo ushobora kuba watera ikompara rivuye hariya mu misozi ya Kihande ushaka kuriganisha mu byerekezo bya Kiriba cyangwa se Kiku. Yego. Ngo ntibikorohere habe na gatoya kandi bikavuga yuko iki gitero neza sarambwe za kigabye bakoresheje indege iri mu bwoko bwa kazuku bashaka kurasa muri byerekezo bya Tema ndetse n'ahitwa Kiriba. Yego. Kaza kubagora cyane, akaba niyo mpamvu ino operasiyo ya Tema na Kingengwe yabagoye bikarangira basubiye inyuma bagera muri ya misozi ya Dembe na Sanje na Kihande. Aka kanya kariho bisimbye nubwo bahitimbye ariko bikaba biri yuko FARDC ngo nayo iri gutegura ibitero n'ubundi byo kunyura kuri umuhanda wa nationale gatanu bazamuka bava Kavimvira Kawezi Kiriba bajya hitwa Runingo ngo basatira uyu mutwe wa 23 mu bice byegereye hariya n'ubundi mu kuboko ko kw'iburyo uvuye kuri uwo muhanda wa nationale gatanu ugana Kihande umurenge ndetse n'ahitwa Dembe. Yego. Ibi rero ndakubwiza ukuri ko byabaye ikibazo kuko urugamba rwahinduye isura, kuko uko ineza sarambwe zishushanya mapu y'intambara niko na FARDC nayo ishushanya mapu y'intambara, ukabona yuko intambara yahinduye isura mu buryo bukomeye cyane. Yego. Noneho ndagira ngo unyemerere turebe ibikomeje kugenda bibera muri teritwari ya Masisi, ubwo turi buze kugaruka n'ubundi tureba n'ahandi uko byifashe. Kuri uyu munsi wa kabiri w'indwi ku igenekerezo ry'Icyenda ukwezi kwa Cyenda 2025 hari kuvuga imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba AFC n'inyeshyamba za Wazalendo ahitwa Burora muri groupement ya Nyamaboko ya mbere muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Kuko rero amakuru adushikira abisigura
ndetse ari guturuka muri aka gace arabitangaza ko inyeshyamba za wazarendo zishobora kuba zamaze kwamburwa agace mu masaha 28 ashize zagarutse mu gitondo zikongera zikakisubiza nk'uko bivugwa. Amakuru aravuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye ndetse n'into zumvikanye muri aka gace. Amakuru akomeza avuga ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Reka turebe ingingo ku yindi. Ubuhamya butangwa n'abaturage. Umuturage uri mu gace wa Rokosibi yagize ati twumvisha amasasu menshi kuva mu gitondo byageze ku isaha saa moya tubona imbunda ndende zirasishwa, humvikanaga urusaku rw'imbunda za morotieri, ibibombe bikomeye byaterwaga n'imbunda. Twebwe abaturage twahise duhungira mu mashyamba hafi y'uruzi rwitwa Burora. Imiryango myinshi ikaba yahunze, abana bamwe basitatanye n'ababyeyi, ibintu biteye ubwoba. Ni mu gihe undi mugore utuye mu bice bya hafi y'isoko rya Burora we yagize ati ejo hashize wazarendo bari batangiye kugaruka mu isoko ngo badusubize icyizere, ariko uyu munsi twabonye ko ibintu byahindutse. Izasarangwe zifite imbunda nini, abarwanyi babo bari ku misozi hejuru, natwe turabona ko nta kundi bizagenda. Ubu abantu benshi barimo kugurisha ibyo batunze bagahunga Burora biteye ubwoba. Ubu ni bumwe mu buhamya bwatanzwe n'abaturage bo mwabiri bice. Tujyana Warikare tunarebe ibiri kubayo, mbere ko turi buze kugaruka ku nkuru iri kuvugwa kuri Monisco ndetse no kuri Madame Bintou Keita. Uratwumva Mutama? Hello? Uratwumva? Hello? Turakumva Mutama. Watubwira ibya Warikare niba utwumva? Nuko ngo Warikare ikiri gukorwa kandi ikiri kuvugwa ni ihungabana rikomeye cyane ry'umutekano ku ruhande rw'abaturage batuye hariya muri Warikare. Yego. Bikubitira abaturage bari batuye mu byerekezo bya Peti batangiye kubwirwa bya hafi yuko bagiye kugabwaho ibitero simusiga n'igisirikare cya FDNB. Yego. Ni ibintu bitari bisanzwe yuko FDNB ijya kugaba ibitero mu gace kamwe ikabanza kubwira abaturage ngo bahave. Byatewe n'iki noneho? Ngo byatewe nuko nyuma yuko FDNB n'abarundi barinze muri bice bya Rugendo ndetse na Mikenke bikavuga mu bitangazamakuru ko basirinze mu bice bituyemo n'abaturage. Yego. Ngo byabateje igitego gikomeye cyane, niyo mpamvu rero batangije indi system kujya babanza gushinga muri ibyo bice babanje kubwira abaturage bagahunga. Bivuze ko badashaka ko hari umuturage waza kugirira ibyago muri iyi mirwano. Amakuru avuga yuko aricyo cyatumye babikora, ndetse kandi no kugaragariza imiryango mpuzamahanga yuko icyo bagamije atari guhungabanya umutekano w'abaturage. Yes, reka dukomeze amakuru yacu rero tujye mu nama y'ikirenga yabereye Geneve igamije gusuzuma no kwemeza genocide n'ibindi byaha bikomeye byakorewe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 30 ishize. Turebe ibyatangajwe na Madame Bintou Keita. Ubwo turagaruka noneho nawe tubwira deployment mu bice bitandukanye. Madame Bintou Keita, umuyobozi mukuru wa Monisco, yongeye gushimangira ko umuryango w'abibumbye wiyemeje gufatanya na Kongo n'u Rwanda mu nzira zo kugarura icyubahiro n'ubuzima mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Gufasha ibice. Madame Bintou Keita yagize ati ndashimangira ko umuryango w'abibumbye uhamye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira ingamba za guverinoma zigamije guha ubuzima bushya n'icyubahiro abahohotewe, kurinda abasivili, gushyigikira gahunda zo gucisha mu nzira y'amahoro abarwanyi b'amatsinda yitwaje intwaro, ndetse no gushyigikira inzego z'ibanze mu gukumira no gukemura amakimbirane. Iri jambo rye ryakiriwe nk'ubutumwa bukomeye bwo guhumuriza imbaga z'abaturage b'abanyekongo bamaze imyaka myinshi mu buzima bw'akaga, barokotse ubwicanyi, bahohotewe ndetse bagiye bimurwa no ku butaka bwabo. Iyi nama y'ikirenga yahuje abayobozi b'ibihugu, abahagarariye imiryango mpuzamahanga, abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyamategeko mpuzamahanga. Intego nyamukuru yari uguhamya
ku mugaragaro ibi bihe byabaye muri Kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi kugeza magingo ajya, ndetse no gushaka uburyo bwa nyabwo kumenya no kwita ku bizaha by'itsembabwoko n'ubundi bwicanyi ndengakamere bwakorewe abaturage, gushyigikira imanza n'ubutabera mpuzamahanga kugira ngo abakekwaho uruhare babiryozwe, gutegura gahunda zifatika no guha ubuzima bushya abacitse ku icumu, harimo ubuvuzi, uburezi, ubukungu ndetse no guhabwa ijambo mu miryango mugari. Mu myaka irenga 30 ishize, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye indiri y'intambara z'urudaca ziganjemo imitwe yitwaje intwaro, harimo n'iyakomotse mu bihugu by'abaturanyi. Ibiro byasize igihugu mu bihe bikomeye, aho abaturage basaga miliyoni bapfuye mu mirwano, abandi barenga miliyoni nyinshi bagahunga, hakiyongeraho gusahurwa k'ubukungu n'imitungo ikomeye y'iki gihugu. MONUSCO nk'umutwe w'ingabo za Loni uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda n'icyenda hakomeje gushyiraho imbere inshingano zo kurinda abasivili, gukurikirana ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu no gushyigikira gahunda z'ubwiyunge n'amahoro. Icyakora mu myaka ishize hagiye hanengwa kutabasha guhagarika Burundi ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, ariko yagiye itanatanga inkunga y'ingenzi mu gucunga umutekano mu bice byinshi byibasiwe. Ijambo rya Madamu Bintou Keita ryongeye kugaragaza icyizere cy'uko Loni idashaka gusa kugarukira ku mibare y'abahitanwe n'intambara cyangwa bacitse ku icumu, ahubwo ishaka no gufasha kugira ubuzima bushya burimo icyubahiro n'amahame yo kongera kubaho mu buzima bwiza. Kabari hari biri kugenda bitangazwa mu gihe n'ubundi bitangazwa ko hari ibice byinshi Mutama biri kugenda birungikwamo abasirikare. Ibi bice ni ibiye kuri ubu ngubu. Imisozi iri kurungirwamo abasirikare ni imisozi yari hafi za Kasamba, Ruvungi, Ruburure, Kisozi ahitwa Kabumenge, yego, imisozi ya Marambo ndetse n'imisozi ya Rubarika, yego, hariya muri Uvira, ndetse utibagiwe imisozi yegereye hariya za Rukana, yego, aho cyari kuzanwa abasirikare n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abarundi. Nawe izasarambwe zo ni ibihe bice kugeza ubu ngubu ziri gukoramo deployment? Ni imisozi hariya muri Kamaniora, ni imisozi ya Mumosho n'ubundi iri hejuru n'ubundi kugira ngo bitegere ikibaya cy'uyu mujyi wa Uvira, yego, ndetse n'akariya gace ka Sanje, utibagiwe Remera, ariko nanone mu byerekezo bitoya kuko bari kwanga gukomeza batumatuma abasirikare mu buryo bwa vuba cyane, kuko bavuga ngo ibintu byabo bari kubitegura nk'uko basanzwe babivuga, ngira ngo no mu binyamakuru mujya mubyumva amakuru menshi bari gutangazwa n'ababarizwa muri uno mutwe, yego. Bikavuga yuko rero hari n'ibindi bice bikomeje kudeployingwamo abasirikare cyane cyane byahariye muri Sud Kivu n'uyu mutwe neza Sarambwe, yego, cyane cyane biriya bice navuga yuko nk'iriya misozi y'iminembwe, ariya umurenge rwose hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane, yego. ni mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi iki gisirikare kibashe kuba cyategura operasiyo zo kuburizamo imigambi ikomeye cyane ifitwemo n'igisirikare cy'u Burundi, cyane cyane imisozi yegereye hariya za Mwenga mu byerekezo bya Warongo, Bunyakiri ndetse no muri Kavumu, utibagiwe hariya n'ubundi mu byerekezo by'Ishabunda niho hakomeje kuzanwa abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'uno mutwe neza Sarambwe. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane. Yego, namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere, tushyonda sabone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.